Kublai pi baro kini longi kubor bam takasngi. Ka kenhun kinong rep ka jela kat nugis ngo sarong banyo ya kendo eki officer katunat kamrep kamriang ringkat ka menteri badai pet ya kate katunat ka Dr. Emprin M. Lingdo menagash pauturik unaitung hakamra conference. Ya ketika jengya kendo jeng kinong rep ke jela ha ke jengya lam jeng ke Hill Farmers Union bagi yo banyak kran ya ke jengya kendo kinong rep markmat bat ke menteri ke dikasin beningkong yaki banyo yo kejat haskret durian. Habayo banyak kran yaki katu kat ni kinong rep uba jas umdor bat plus turning thaba ki penbau ke jingkmen banyo ya kendo banyak kran bat ke menteri badai pet ya ke kamrep kamriang ke Dr. Emprin Mazel Lingdo kalalum ya ke jengya lang Jong ki nong rep bat ki seng society nong rep haskret teriat ringkat lang ki officer ko tenan. Kalau ay ka ba song tenat abang yo ni kumpinan rep yo kan inrong apo sekretariat mentas kesni ba yo ban song meeting lang bat Victor Emprin dan do along dengan menteri bagi page pangka kamrep bat injo officer ki ba unut ngamla sini anjat ketang dan yo ikan bangin bangin keren kalau ke pasung tenatan bat kawe kalau ba naduk mentas ni ba minister ila pau ba ilara ba ilaban no ya kijingot dulu kalau ke pasung tenatan kalau katai bat ngakapa ni kinong rap ba kin struktur lang ba naduk kini sing ke pamenta kin lang ya kata ba kinum ai ot kilo su ki mahajon lane kinong thiet e ki mar ki mata nga nusno tang kata hi bang ai kulai ka pangpat sisian yak sarkar tau pa lapis ngam ini kinong rap ma ba milong kinong rap boros kata ngisa ka undum ladang ilek kilo sahan ado Hagno kumenta ring ilong be undum ide kene ka dikasian ka banakong ya ka bangin yo ya kata ka kisya ka bakna banang ni sekman inang ikelun ya kene kam nang bagenlang ka bakna di sepang kene ka ba ya keli sepang skiem ki ba amna hiru bangenjar yang dagi putli bang nilai keli na rom ka ek bang misto tenat ba kipun skiem sepang ungrap hakino kita abang ngingi sekman bunsian hangi kinurapan disutip manusia so pendai kalting tip dia tak daw isa kadang jok indum jumlah bangin koi sektak thong bangin wa di tekstil andre menta kade kaji slur ke jong ni kum kinogram bangin ni sekman ban bangin wa di tekstil kita per ya kebangang ngam ngamla su bangejar tengah akan ikor ke bamenta andre kinogram tiba yo sngo yakta disuku ya kata kade ai kata tekstil dia sipun pak kalong agono kaliang ta kibarap jor kibarap sing kibarap kaba kidanlut tung tekstil so bha kilogram ide ban slur ban ni man banwan ke kenikalat ke yang jadi kilogram mentasi sudap men ko kawe ba ngayo ban syong ta komiti kilogram ni par men makan yang kesaka kalau ai yang ni mungkin orang ban khang no ya ban no ini kat kilo te matang yo ai mana ha katu kopor kadang kecing ki cepi gunung riap cing saot kilo haki yo gihat ka ki enga ba pisngo dasa hadim la penterkam no ya kenika an boro isi kata ini gunung riap misudap tang kacing kenyum haki yang kesem jungi na kenapa tak ni kilo dari mentah kalau long kalat nanti yang ini mungkin rep te kumba ini bagai cengsi kilo ting naka 10 kilo kalau long hika cengjap ini rep bat ladangi kain bah kalau long kumba ladangi rep sing si spabun kabumut si pubun ngihap pendrap yaki nong thiet te kendai pubun kada gejungi te kumno phi sngopat mentah atau ke ini kau pidan ban ongi syak sarkar kalau kini kakam kalau alek nam taj bisa nak kalian jungi kenoret ngimban ban ong tang kintian aku boleh sebut ya ka sarkar kabla sngo yang ngi kenoret kumbang ngidon miti mta ngaduk di kong amparin bat kunju itu besar baro ibadon tu miti kibala ai yang ngi yang kan dikerai pa
minum sa syu pada kilo